Eria Sky TV irakari abantu ndishangwa rugotolwa amakrista rodo murembo rwambarara kandi program y'ijintu gita naha Radio 5 cyenda na mwenda katonyeza mushanje fama kurugarishira mu tawuni kandi omanyengu Sky TV eri aha Star Times channel benankaga na munana kandi naha Zuku channel 0 nshanju na mushanju tuna GoTv turi na free to air hamwe na platforms ezindi. So erizoba ntwenda turebe Uganda ehirwa mugisha kutayayisa enkiiko nyingi tukatayayisa urukiko rwa Cogamu amahanga gari y'amatware ga Bongereza urukiko rukabahe 2007 Uganda yatayisa urukiko rwa South Alliance hatu inurukiko rwa ba speaker baza parliament z'amahanga agegari y'amatware ga Bongereza amahanga gino mukago gwa Commonwealth urukiko rutangiye nyuma abazi president yarwigura nirizana rugumiza mu nduhindira nchakari konko mukweze nko kumuko kubanza oku nza kutayisa urukiko rwa NAM ubwo no mukago gw'amahanga agayangire mpara na za America hamwe na Russia na China twine no rukiko rwa G77 plus narwenza kutayisa so twandenda kubuza ikireki tuti Okutayayisa is international conferences nikimanyisa ngo abakutereza umuca kutayisa bino bwese byo mu government eitwine mu president ubwenchi kwezi kuzukubaha nizigasira ki omunyihanga akwantu tutamusente kutayisa then wabuza oti tuza balance sheet nk'abanyarwanda mbagoba muki njo kiganiro kitu kireki omusidozi nyina abagenyi babiri nyine omwami Abel Kahara ni meya owashema municipality jo ni Insya niyo eyo munyeshengyero wayo arhonarebo Kateshumba nyine omwami twesije wikiri fo mwijukuru abinyukumikira ko mumanya kaye simbira bwa MP bwa kazo ongati arabamu konkariyo na hati ni activist nyine omukuru asimwe Nelson Bashija ni coordinator wa NUP the National Unity Platform aba district ya kazo kandi ahera hakiriyo umwimozi sanwaga bintu biga leader witu meya twakwakira abantu bahinamuse bari mnonga Boaz tureba Sky TV n'abatangira ni batabarutse mwaka mwe bari mnonga tureba kandi Boaz mwe bari kutekansa program eji kugira ngo tugire kwishengero kandi tugiye twaganira namnonga kombeka ihanga ryitu okay mbanyita Abel Kahara kuko bagamba kandi ne meya wa Shema municipality ndiyo mutamu yanje ya kabiri tayisa program kezi nitekateka kuja kugira ikiganiro cy'urungi okay so municipality rigi tayine show so abantu bayumba bari bantu bakika kimbakora cyaba municipality ya Shema abantu ba municipality ya Shema n'abashubuzi n'abarisa n'abahingi so mwine ariko numuzeta divisions agakubegara nk'amagombora twine divisions ina twine meroka aberneshatu twine muza sales ninga LCs magana 228 so municipality esente zo kurebera indembo n'umuzitunga because itwe umunyetegereza yitu ntwantu mangu abantu wabihata uno council wabata municipality na funding kurgo mu government kurgo mu development partners yayongera do you see that money korengu buto kuyora kasasiro kutahebta rumtawni embere liyeta mbera nangu hati tinkagira ngo yabireje abakweze municipality ento ekatandika ko 2016 imyaka nogira niyo mike kandi government kuburijo kwetwaza hino kwe ko scheduling okwera ko ibintu byayo namwe katuniteka ngo tagire mu butabanguko bwo mukago gwituna n'aba World Bank tukabe twatangiye program yo kugira ngo inguto zikorwe na mnongeze mutawone hagati azema bitara azema nezo systems ezinde zo kuyamka sasuro no kora mu drainage yabo iyo program yo bari bajiroringa konkanu tushaba ngo mukago gugarikeho abako ba ibyintasiyano bimanya bwabaguriyo umwanya gw'abahinje n'abarisa ngira ngo 70% of it zikiriye ntoke gakiriye amarisa umushoro tukabire bo muhanga wo kugira ngo abantu ugora rujemo gukore bemwarye ibyo kandi n'ikindi n'umwanya muhanga munonga abo kwashema municipality yo kura n'umwanya for example taza ko mbiyenguto ndukora almost nguto kana na kilometers bendacha nananina n'umuhanga munonga kandi ahandase y'abantu baburisho government itatire mukono gw'amani
kibashitakuza kubasuka kugira ngo ebe kubo mu ndembe hango yaba takozwe donor funds ningashi government ya rwagati tuba tugenda mpara so ko kwata municipality yashema wagiyeho hasigara shema north na shema south umwanya umuhango aho nugu ni shema north na south na municipality umwanya umuhango ni intekateka ngo almost baka balancing konka the biggest in my party urban area municipality so mwina nk'abantu bange municipality estimates twinabantu nyange mutwaronka 8 na kashanju so nondagaruka kwa Zimbabwe me nano ndo bwa MP nano ndo bwa chairman wa district toka manye bye ebirokwejo misho tube turekire okay twakwakira program yitu Eishengyero yabari bisi wikirifu ocho bamujukuru wa President Museveni na ratu kaba murumuna wa Cyaguranye kwa mixing ibintu byo murongo no aboko boko mujukuru wa President Museveni politically so hati wanoza kwicereza muri Cyaguranye kandi tukaba mujukuru hati noriyo murumuna aboncho yenda muicereze munangwa ko wayita ka relevance ukareto general ubundo kakiretera nkabo bashiwe ngajeno umuntu bageno twine binje twine bamuzi tabaro mwishoboza kundeteraho ukanyu mukashoza kana kukantwara nseri mbona nator political assistant wa Jeno Mpese naraho ngaribo okay ramsya abantu wikire futwa kwaki abantu mwe n'abariyo batureba nabakira n'abaramsya umizine ryamuka muri Yesu Kristo kandi umizine rukunda abantu abarebi ba Sky TV nimbatabarsya kandi mbendeza umwaka umusya ogwenkumibirabira nena omurungi ogwihorere ubwo ryo mwaka ugutarwekera nyino kwicereza kencereza yitomo ndabona guza kugira imbabazi kugira abantu imigisha nito tutambure so abakazo no bahuriza abakazo nimbahuriza na hate shaje nonanindega icuronyizire naritwayo iyo nyakazo bariyo kandi nabo nimbaramusi nibinje bariyo baturebe shaheji so atiwe nko wabena ndakuba MP wakazo kuko notera toki ureba ngo hati ikibuzire mu n'iki cyo kubino utaticho naro wagira wari nakore akakujwekera no horo nonukire yifuza wincho ko mwisimbiro no kumwisimbiro ninchefuza chumwe abo kuba wo mwisimbiro nari kubutarera bire kuba yasingira omwambo wazi tinje ndukwefuza abari kwefuza turi bingi ahari 10 tubasa kwantika abantu paseze tubasa kuja guturiyo muri 9.9 abonshonga chi nshonga ninkibiri 3 hati kor kuba nonyuka hine bugambo mukwana mugamba mwana munyunga konka kubukikaburo obwiro obwo futa bihinduka kubukubaburo obwiro bwo kunywa bihinduka kubukubagaga ahwiro dukorache bihinduka horo rwaye ukirifuta kurebuka akabura akatubiheki so ibintu byabiri bishatu cyo kubanza echandesire na mnonge chango arimo eshito kweta abanyankore cyo kweta kutoza n'ababwibire ntutoza tutanababwibire hati itwe politicians ningashi abantu abaryo umukitire cya politics turukora mwoga gwitu kushomesa abantu obwerendezo tukuzamu ni mugasheke eitwine kubaha turugaha maramwe ogutwine kubaha tuba letera enshonge kwatiri na sente kandi bibure tugira ngo echo watandikire no kushabo chukumye naki no kushabo so ateshaje kurukuri kugenda mumisho abantu bakahebwa sente zwatira karuru hati zikahiza zabura ako sente zikabazirigira umuzaroni mbona abantu bariyo no barra abo kuba okuma akaruya kafundo kakumira gura sente ateshaje umuntu nayendo ruguto thank you umuntu nayenda ki so ice yakagaba yacufunde so abo kuratera ibintu cengera kurra konkara hanga nko kwagire byeye ngo kuyatsinjira umwana wa Yesu Kristo akatfera bakiri bingi abariyo nibija aho mwijiko ntakuza kwizira akatwihaye Nelson abantu bahenda musyo
Obere Boaz n'aba panelists abaryaha nimbata batsi umwaka habwo kuba ninjyangwe niyo program y'Eishengyero yabanza umwaka kandi abingi buzumazuma ntwirenda kabarebere abanya-Uganda abariyo no batureba aha Sky TV okurugo mbicweka byihanga ryo nanangwa na heru Uincherezo mwambo wazo mbanze ndamusiyo habambare ntumurembe mwanyara nabi ahabwo kuba nibingi munonga kurugambare abariyo nabareba Sky TV. Okay. So ukamara kushoma diguri ya kabiri uzini ibintu uturana utambara nazo urara nazo abo government imbi ni mbyama nazo ono bose tungana yo ingerije care side no ngiye ya government hakatara mburungi ubona ahabwo kuba nkabantu gaza hata bari mbamarira university graduation ahabwo ritaro nkabantu abarwakaya abo kumanyo nangwa n'abanyakano nabinja bo kumanya abo bamango kushoma kwanje kabera haso so wagira ngo ntabwo government nungi nimba nimpurira nkeshaga mu mutumane yirakanga ejo no bwetari yo topic konkaga nguze Nelson ni kintu cyo kujyote kibiro habwa government okubasa habwa government nungi ni kintu cyo kusima government gitwine habwa government nungeji ekinte kintu kugisimaho nangwa ningisimire ibintu bingi ecyo kubanza no kobe tubendshoma report ya polisi omukiro kikuru mu mwaka go guhire turebere ngo abantu bingi baferire omubutandu bena government nyine munyanya zaho mwirwara kacacweke hamaguru so ni nsima government eji ahabwo koro buguto bufunzire ekeyitira abantu bayo nsima mu Nelson abarokore twebagamba anyhow and reka tuza nshongera tureta nza kutandika niwe meya Uganda turi mu mahurire okwetorensiyona abweze enkiiko zikureta ba speaker zikureta ba president ba prime minister business executives first of all no story utanko mu Uganda kandi kumwembezi katandikira ko mu Uganda kandi ko mwebembezi anindi namazima omkwezi oku na unameza gaza kurata no kwa kabiri no kwa kashatu twinemu ezenkiiko ingashi okwerundana kwa mahanga tuhina baji mu Uganda and ukuleta ba speakers ba amahanga gatigicyo baraya bakareta nawe bajenyi bora twini abajenyi ruma yicho kumaisi nintekateka ngo tutarya nanaka gacha ikataro bakatebeka nsabaje kandi ko ina bajenyi wateka kacha ina bano mukanu bagira ko banyu twakahebwe kaya hotel hate kaya ne mango ina bajenya aha mu Eishengyero ry'umwe abaziyogu twanywa kacha kandi mbere nindeba for example esente z government ageze kutamu kureba ngo abajenya bakwaza kwija bashanga tweyiri kurugira kimwe ndebe mpaka munyonyo ahi conferences nyingi ziri araho government nkizanje nkina harimo ndebe municipality harimo kajansi harimo makindisa abagabo harimo wareba ebitara aho be byafiri babegariro kora sahebe yaza kufa na express highway bwace bagikora so ebitongero bya government bikujunanizwa yabe nguto yaba kuri amwe tabuni yabonera KCCA na Unura Mnonga hindi kibakozere umupati ya Kampala na neye ntebe akuteka nsizabaginyi so isente zikwazigiremo nsibazi ya mbere omye Uganda konga turukoma hariye cyo chonga kuza kugira ngo umuntu atatino wawe Boaz kandi mesa nkari obusingi tokufokoza iba kuza kutera tokuzahora kuza kugwa nga so kugira ngo amahanga agatekateke ngo Uganda nayo ni mu mahanga bagenzi gayo ahe kwasa kuzeka ko rurukiko butebekanisiza ecyanga kitu obani Greater South obani speakers ba Commonwealth obani ni bindi bitongore kwijaha it's a vote of confidence so njanye mesa government eri yahane basa kwiyakwetara ko basa bakagira handi nyoga nyongo stamo ku rotation simply no shaba izoba heza aberi nchakare wa wiki rifu nchakare wa Boaz provide tuna turi mu association
okukora rotation no abana abantu mu planninga kwabo bakwambye nangu baza hantu hibakwasa kuba accommodated for example wabatora kabatora hagati y'orutaru tubakuzayo wabata hata batarabone boraro tubakuzayo abaheretse kuzente batishayi icayi citu kumane myezi nkenga inyuma ningo mwaka tutubeka orutaya yo waja for example tina ibararaninje tine ko bararaga hacishayi kuzahiba kuza baza yubundi baza kuzombuta banguko emwe bayido twatabifireho konka emino rero kusingo bwingi hatwa kugira ngoze mu mahanga guru kumanyaga mu rutaro wenyine no fokusa youtube nango rwakwa guri umurundo gwawo go kwetorora no basa kuguruka baze watebekana so wawe n'abagenya bande bange kuza ninga abagenya bande boshe abo ko none reba burijo ari travel advisories ihanga rito yatabanguka twagira ngo abatoze bitu bihangere mutakaze orayitwara yeyo kunka no kutakwasa kuba birungi byona nyoni tegateka ngo largely the biggest percentage is okwijaha ico kubanza twine chairmanship ya conferences ezo kandi kubona chairman bakakwikizo kaba hostinga njye nyimanyisa ngo hinishkozweho kandi twite kusimira government age so tukosobode kika butano akadekeka ko kushembayo ni discussions ki nababaganira ari kibi ku hindura amagarago umuntu wabutosha for example discussions zirabe munyonyo ziha izwahurire hizira zikwata muntu washema municipality akesi mati yes tukatayisuri cy'ukora umwaka guti discussions is baku discuss cyangwa kibakwemereraho noreba twarwa mu covid tukaterwa umuyaga ibyentase yitu bikasisikara hazihangara tara musente ninge tara musente ubune bimwe n'ibicumbagira bwene washanga mbara ku discussing ibyo kwatinira naku economiza kwasa ku improvinga okuba kwatansa ko yango cyaba kiremere bacekorera hamwe okuba kwasa ku investinga hamwe kugira ngo tutomo giye cyaka akasente kabase kuzarara hari ninga ndekindi umuntu kumanya tuyugana naye bayo Uganda jinensi nungi uyirebe ibindi byone abantu noza kushaka ngo environment ya Uganda bakajimanyaga climate yetu bakajimanya twakumanya na Uganda na yeriyo so kutunga umuco kaba hostinga karo kintu kimwe abikorete sento mu ihanga nico burambuza so mwabiteba kwamba teka kandi nyine njyango kugira abajinyi bakija bakarebo wawe ubundi bagiye bakopayo konko fuko singo giye bakopa so mukwansa n'amagezo okwe ihanga ndugobo. Thank you babare Abel Kahara ugunumeya wa Shema municipality kandi turiyo program yitu Eishengyero kandi aba ekaya kuri sentutere mbaba kuturebera mbashangwa kamukuzi mu rurimo rwambara ashungi na Divine Mercy Hospital nabatuhereza cyayi batuhereza ibikumyero batuherezaamizi aba ekaya ntubibaza muze kutunga yo buraro gardens n'ibindi nkebyo mu studios Abel Kahara nwaragagamba meya kandi wikirifutu mwinaha Nelson Ariyahananya Boaz wo Mongolia program ije na Radio 5 cyenda na mwenda katonyeza mushanje fama kurugarishiro mutawuni nyabushozi cyuruhura Nelson imwe ngabo opposition ndebere MPs banupu bariyo nyumunyonyo konka mwosire mwino butikezana na government y'itwine ngute kutwaza gibindu amahanga kwingura 50 gasindika ba speaker bago kuja kushitama umara Kampala amahanga kwingurigana gasindika ba president na ba prime minister abarazo muri cyuko rwanama okishogera ngo erihanganiye mberwa kubi nuja kuba in a basis anyway wawa kigambereje because aton koro cyuko or munyonyo orutanje nyumwe baziyorwa ba speaker na presiding officers no rwabera na mushanju so orwabera na mushanju hati mwe noreba Uganda abanya-Uganda akantu kake no bakahindura ikintu hango munonga oshana ngo ticyakaba ahubwo munsi yona Uganda yakora miracle nga Yesu bwazora Lazaro apana so rwariyo rwabera na mushanju ncumanyisa ngo amahanga abera na mukaga gandi gakaba gakoze reki gasagate binkana isoro cy'ukoro gosirengata yisaba so kiri cyamano kugira ngo Uganda abo kugira ngo nayo no member nayo akagisha kizere yakora ki yafuna akagisha ko kutayisa gonga igana no kutayisa kugira ngo etayise abo kugira ngo yino busingi umuhandi cyo mukandi kayagira ngo
okubaraho obutabaho bw'orutaro tukumanyisa ngo hariho obusinge apana tukubasa kungambira ngo bizire ngo ihangarire mu businge abantu bakwiza n'emuhoro bakatahirira icyabo muri Kamwenge bakatema abantu 10 bakabita bakagenda nangwa nakanyonyi katacurize then ukemera nkati vinkeji ukajya ngo abantu bizira habwo businge apana so hate bintu ngebyo debizoberi nani ndeba speaker wa Uganda yabuganga na speaker wa South Africa n'undi jo speaker umucyara aza hinebuzo bambuza mwe nagwerwa kabo hata bambuza ekibuze cyo kubanza cyakwatiriye n'abacyara bakumbuza because hariho iki kibine cyo bwita bakazibona abanyishengero so babana bambuza kantoreba mwine kibina konke kibine ecyo kiyambere kitabacyara tukareba woman MP wa Mutiana na Joyce Bagara natebenkanisa orukiko aho polisi yizere ekamushuke shenda ekamushuke bye baresereberebi konka speaker ariyo mucyara kandi polisi n'amahena na nabayayi batajwire uniform batahira urukiko rw'umucyara orwabera yo mateka tine cyakozere iki tine cyagambe so yabuza atyo ndeba mukaza asigire minwa amuzabuza bambuze kinde kibuze cyemenyeto umuryango emenyeto yimwenka parlamenti numugiyamba humuta kuza omyo butegeke mutiro strategies iki kureba ngo emenyeto yawe involved so agira ngo emenyeto yit mu politics ngo nezandekera university nkokika university besimba ngo hariho n'ikibina ecyo bwita beji ngo umwe n'umuntu hibakutandikira then bakargaho bakija bakaza parliament bakazo mu parliament na position zezindi so orikiko kurwaberi ruberi byo rwishengero turebere nyo mwazi yo shadow minister wa foreign affairs mu wadanku nyingi bakumuzibira kutahamo kashikireho abashija bija bamugira ngo iwe twiye na list ubona batakibize ko ngo twiye na list ashaba abatakibize ko n'uwa batakibize wenga tubahire na nshongamanyi bajya ngo twiye na list torataye mukagire gamba bingi bamurya jeki yagenda na handiki ikomenemo so hateriyo niyo noho kugira ngo abantu bizere in fact waza kureba ibintu byona ebitwizere ntayisa hatika tugere nk'enkumi ekeribero na mushanzu obusayisa cyoga mwene bwa nyuma ya cyogamu yongeroti Uganda abana ebicweka 8 na 3 bakaba batine mirimo cyoga mukizire kiyahwamu ebicweka nkaga bafune mirimo cyoga ekeze kwa addressing unemployment nakwe echo natwanke cyo kureberaho ekeze konka hine ebitwine funama turashemerwe kureba Queen Ariyaha kasha twine nyona ngaserake atukwino wabungereza okumureba Ariyaha ari kwijo mu ihanga abantu abo opposition ahi batakwihindurira kandi obwe nagira nguwe ari byo mu ihanga ari kwiyendera demokrasiya so omuryenyo byona nyoni kugambira ngo nana atebenkanise kinteke bo babire barya bari hata barya bari bagenda bakibazaje ahabwo kubana bamanya ngo president utwine hati no president ayizere akagira ati mwene nyowe tindi kwenda munteho n'ikibumbe nizobanarimo kongato mureberere shere na cyetorora najyaguza president utwine hati no president nanubwa koremba ninyujuka ka speech ahambaga y'umugenzi geno tumwine yagira ati nisima tumwine ahabwo kuba wakoremba ganche tuwaza mbyo kwejarabi konkati ntoreba rintungamo natere mbaga omucyara we akantakaza so hata bahereze kumubaza abari bamanyangu ecyarho cyona ekibakubasa kumugambira ngo ecyo nico cyo kure ko murebembeza nabone baraberaho so orukiko na nabarobingire na nabarashabire na no kwija hato nico cyo kurebera bariyo no babyare muri nico cyo kurebera na najyangu bariyo no bakore nguto musora ategereze enkiko kugira ngo nguto zikorwa abantu kandi ubwo bariyo no bafa obare Nelson ntuza ko zo mukamuro kagufu then tubone kwakira wikirifu Sky TV irakari abantu konga shunse kanibo kirakweshongora totera yo kamu icyenda ngonywe kabiriti icyenda ngonywe kabiriti wamara
kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gona waba kabiriti icyenda ngomye kabiriti kabiriti energy drink ora kacunshumuro kanywe karakumaririho kandi karanywebwa buri muntu wena abayenda kushubura karyo maduka no ma supermarkets gono mwihanga heresime yazuru umushanje 5 cyenda n'ibiri anani 5 olususu lw'omwana wange lwetaaga endabirira eyeesigika kyenva mmunaza kyogero vitamin E soap ate ne mmusiiga kyogero vitamin E pink jelly okusobola okukuuma olususu lwe nga lulamu. Omwana wange n'anyirira ne yeeyagala n'abeera musanyufu buli kaseera ate ne famire yange nayo tukozesa kyogero products. Y'ensonga lwaki tunyirira abazadde tukozesa kyogero products omuli cocoa butter jelly and soap, aloe vera jelly and soap ne non-perfumed jelly. Clean your skin ng'okozesa kyogero products. Asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. First impression ne mataringa mnongo mutiyana aroleje. Process yo guritaka tushime kujuwashinga. Twara ubwire bwawe utakagera kusya ukashanga wakora rosi ya sente nyingi. Agamatafari nga saving cement already bagakolesa cement faras gwentebe oguba akozesa cushions zikozire zita then na nomwendo guba kukozesa ega manya otunje olukwa program ya Bwombeka aha Sky TV burwa mukaga kuyashahi na kutya shaitano zo mukasheshe na nyumhereza wa Darius tushemereirwe Olyo mwombechi ninga noyenda kwombeka ikiriza kwanjurire aba Bolinus Stone Limited abarukorera kandi bakakubuza buri kikacona echa pavers ezo kwaro mu mbuga omurangi zitari zimwe na zimwe hamwe na designs nyamwingi ezo murembe bakora concrete blocks ezo kwombekesa bashubuza tiles, paving slabs na cobstones hamwe na compound walls omubindi nyamwingi kandi cyo mutano uwambura mu bwingi ebyentambura nukutesa nibashangwa muri imbarra kora noria hehe na Weybridge hankute yambarra Masaka gamba nabo anotu mushanshu notu mwenda 30 13 14 ninga notu mushanshu mukaga emwe not ina chinana na mushanshu chinana ni shatu Bolinus Stone Limited. Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu twakwakira uguno murundi ntugumiza muna program yetu Eishengyero ayituru kureba Okutayayisa enkiiko zirimo amahanga mingi nkoro turimu rwa speaker nkoro wachogamu nkoro kujoro wanamu n'izindi ekikumanyisa ayihanga yaba na confidence omboyembezo kutwine nari kikuyamba ayihanga na mnongo mbientasi omu studios nyine umwami abereka hara meya owashema municipality nyine umwami twesije wikirifu mwijukuru kuruga kazo nyine umwami Nelson Bashija wa Nupu kuruga kazo hamwe na Moses Nwaga bentwiga nyine message kurugo mushijamba mweta haha yasinche message bamwita tugumara funse mpakahona yajata abantu bo watayisabona hati abani barabari yabagenyi atona shi Moses kandi wamuhira muki abuncha tagumunka nyine kaba kamushangaho mbere Moses yije no manya ngo bakagambira TV mwengu semuju kwa batizire ngo umushamu mu bingere cyo kwagamba government mutina kuno nawe nabari busy mbere so Moses tukwebaza bwo kuburikiri rwa program eje so Moses abantu bahenda musi twakira umwaka musi atubone kwakira wikirifu tureba abarukunda Sky TV na Radio 5 nimbatangira mwena my land friend Aber Kahara Nuroya is a land friend so agumera hawenka on program ya mwenga mwe is a land friend where are you umbyo utegekera meya but is a land friend is a lawyer na and colleagues nimbatangira mwena kandi are senior to me ito ubwaro yakubutahamu bona bakutangira bari senior so he is senior to me so nimbatangira mwena
kuri ku mwaka n'ubundi ntine man marungi mukanagira tukanyije tuganire so mwaranye n'imico mirungi harimo n'abantu mutakatika mu ngiro tagira ngo ati n'umuramwa tajya ngo kanishashasha mukake but I am strong. Okay, the spirit is high. Thank you. Wikiri Nelson yayoreka ngukutayayisa urukiko enkiiko nkezi provided we remember omukago. These are rotational hosting rights taro chamani ngo abanyegana mukunda ku celebrating n'ubuntu butaramo webarumani takusima na ni muku exaggerating webarumani Boaz kandi moderator reka mbanze nikireze no biyahereza musime ndwebare kusubmitinga konka banze ukache muhabureho ugireti kor kubonyine baniba washanga mutakutahirana izo biri yortere nduru ngo bashuma bakutahira narwe mara no rwesigaruza wenka urwana nabo so omukago oguturiyo turumesha heji no kutayaya kwa mahanga gandi nikutiyamba in the following ways ubwo kubanza hama culture exchange hato ichengu ukumanya numbahango butakushira itwe okuturi Uganda na namahanga garagizire hine turukora ebitarukushana nebyabo kandi turentoreba ngo tourism ningo barambuze ibyo barambuze nibitasya sente nyinjo mu ihanga so hata abantu abo kuba kuheza kuyija hine kintu cyangu picture ayiba kufuna bakatwara wabo turentoreba on the side of opposition but we bagira ngo Uganda ebire tar safe Uganda tar safe it is insecure it is what baje isolatinga konka hatkuba kuyija bashikamu niba tambara street bakareba Uganda kweri bahura bahamu tuna regional security so regional security ninga shabyo kwerinda ebitwetorire wabo takwatanise n'abatahi bawe enshonge zimwe no basobota zitereza no kuza kushanga ngo habamo violation of rule of law nangwa bakaso good enough muriya hata ntukuza kushangira ngo omwe no kwa byabamwe hata right nawe siyona nekimanyangu twino tayo linkai uryo mihanga ninjira na speaker wa parliament yitu okwabireho interviewed n'ibyagerezeho kuhereza nabari cyo mbafa bembe nakomanya ihanga ryemerire we have bilateral and multilateral relations inkoraga n'amahanga hagati ya Uganda n'amahanga gandi yitwenka Uganda bitkuproducinga ninge bitkuhinga ninge bitkushoza tukubasa kubyegura nibiteko zo mahanga gandi hinebere byahwire ubundi aho president wa Kenya nagira ngo Uganda ina mateminji muri cyo tushume Uganda twakira matagabo agabe ya cyamunara nacyo cyakachongera Uganda as I speak right now ni hange kumanyongo nirihinge bihimba ebimbe biri kwinga recently I think last year aho umuntu akaba ine contract ya mwaronde bihimba nawe kanta kuchimanya by then ngo ebihimba ebyine kare kushana ngo nibraka kusinga biro byo nyamujwanje ngo ihanga rya Abu Dhabi na Dubai reka bandi n'ebihimba mu Uganda hata we kana ronde ya courage emwe hata kuba kwijja bashika niwe nagamba culture exchange n'intwarize yitu ko kwijja bashika ebyo nabakoraje babireba babifuna chiriona record tubi agamahanga tugine embassies zaha tuga kubasa gukora research we nigabagine embassies konka embassies exchanges hagati ya za university ebintu kebyo kubana bimanyirwamo we bari munonga nico na leta as in bilateral and multilateral amahanga abiri kwikirizana like recent relationship has on tariffs usanga ngo ito SMS turukutera kushika mahanga dando mwezi ya higuru munonga hata bakuba kushikaha
oshanga ngo even nechumbere marang chugumire bafuna that opportunity kandi na ambassadors abo na embassies twine high commission zeziriyo mu ihanga ezikujwe cyaragara mahanga nizibasa gukora ecyo kumara konka kumukweza kwegita mwaza omakago kirinka nko kureba umwambo wazi nokera kashizo mu ishomero mushitama mu no mu ishomero shone mushomesa abenshi atakushomesa zo mukaka kwebigezo okagenda so kumushitama mwaba muntu omwe oguyarayizinga ishiye mbagira ngo abanyankwe mbagira ngo getirire gakora ki tubo gatigufu kumukwerundana buri marayizinga ishiye arikwemera kagati so turi abanyamugisha mnonga abahiriwe nangwa ko sikiga mukiri twiri ate cyo movement nari ene government yabeho twabitaye twine no wakoza no wakoza ati umwamba wazinyenda kwate ibintu bibiri movement n'ikibina cyo butegeki ecyasingira ko cyo imbere ihanga kuko cyikoza kwati ihanga tware bina byone byo mu ihanga nico kucyera kashisho kashanga president w'ihanga utwine his excellency the president ariko emera kashitama ne bine bindi bakakora government ukashanga ngo mu kibina DP hariyo minister akora nawe hati nebe tachere nebe government of the Republic of Uganda so nchimesa for example ka minister yaba yo opposition nchimesa na representing ihanga takujiri representing nko chibina so nimpendera on international relations hati international relations ningo kwatagana ningo kunwano kuri hagati y'amahanga nikutuyambeje nichimongo Uganda in skilled laborers bingi nico kurebera amahanga amingi hari muri labor companies nyingi ezitwara abantu challenges ezikuja zikazamu manyakuru babona inevitable zine kubamu because human beings we are rational animals but hatko kweza kwija nabaza kuchumanya wana ubuzo mwana Nelson tohirize kufuna degree ya kabiri Boaz ni uryaji ogumeroyi koko za kushikamu bajango ati Uganda ukurujiro kweri eshomire munonga mwene iri hanga turiyakiri aho nutwe tukafunda chance ya investments hata wachikamu bajango hata shaheji Uganda numunji wata yebyomebi okiha yo mwana so international organizations nazo ziyastuyama thank you wewe mwana kanso mwame nwagaba abantu abo mbagerangwe enkiko na platform z'abantu abashomeri feel good kushitama ukanywa cyayi bakarara munyunyo bakanaba amizi ngutibine kakwate n'umuntu wakashari wancuni can they trickle down kumikaho anda akachimanyata when ecyo kubanza cyabyona umoro we yataya yisomu giga aine mu advantage nagobamo umworo kwataya yisomu giga gobamo wana basa no kuryama banja cyaro atunanga tumuma nimanya atumunguza acyaro nagera naryama banja atembe n'imbenda agira good wiru uko yataya yisomu giga witama guru kutera kempungu akagenda kuko ubwo mwiga rukwija ubundi mwiga giri ikikurura giri byasiga hato umwora tandikira kuko ubwo umworo kwiha mwiga no ubwenge no ubwenge monga timwe je itutireho mugamba ba speaker baye those people are not competent Ini batine ikikubara muri ko speaker aini kikuburamo tabasa kunegotiatingira nasibo munaka narwana nabana parliamenti munya kuba speaker no diplomat of a sort nuwanse appreciation y'ibintu kushoborokerwa kabyitegereza aka level y'umuriyoni mugamba ngo abantu bija ngo bamanye ngo hwejo ari yabahingi buburu kandi ngo buru bwino mugashowa gutwara Dubai icyo speaker witora bazo butashoborokerwa so twinabemeza batekateka kabegombora abemeza kutekateka kabegombora ko abegombora mvuga umuntu natekateka ngo wagombora konka no speaker w'Eishengyero
nukireba yaho bataye mu constituency zabo zizi zongo hatuguna natekateka ko wagombora tashimirirwa speaker w'Eishengyero nari speaker wihanga ryona mwene hato guspeaker utuye no umuhurranka yo wono ku Rwanda mu parliament naka rabe abantu mumenye no kugera ki na Rwanda n'ubusigazi bw'ubwo imyaka 2 ninga nohogo wa nubzake bazake abakuteganisi bw'imyaka the young and the restless bakubana Rwanda nabo so high level of appreciation of ebintu ebikuru ayihanga ninje doubting amusore ninje doubting so kungu mureba ndebo wagomborera konkateka ngari yiguru ungambani mire ko wagombora kireba zobere kiyana tayisa nanka wa South Africa yagenda n'abantu babiri asa yamustamya rubaju yabariba so ayaza kukikira rihanga yahikayo ngo this is my former boyfriend ubwagire kukikira rihanga to kukireba ayine ubuzibu bwo kwahura the sun okwahura umujumba kweta the sun takwahura je kare nakize bitinsa kiki kunkago namaze takwahura je so ebintu biri national namwe cyanje rwa speaker bukore tamweje abwisasiri kare kandi gateka ngo muri yo mbigire ngunayija ko akija kunka nawe naburamo munci emyaka 5 kwera aho baturondera abantu ba speaker ubwo deputy nabasaguma deputy kunka barondo ndijo speaker ubwo wahigurwe bari byangire kimwe complete so therefore abagenyi bija yes ituto mu Africa to basa kwanga abagenyi ufura no kubifranke ngo abagenyi bija utumutija uko no kubifranke kunka ko barabija omihange bija mubayakirwa baye ecya kabiri kumwe n'umugambe bya tourism abantu bijaha no kiboreke nkende yangirwe rahanga inkende yangirwe rahanga niyo kuza kuboreka niyo ya tourism no kireba impundu zoyine tari hebe kozirwa kasoka rahanga yanga Uganda tari kigande kozire kikobasa kuwere kondijo muntu ekiri unique ekiri kutana abandi ukacyore ko mujungu naro ndijo mugenyo wija akamanya ngo mu Uganda ko yagiye yashanga ye kwaka baboreke nkende wowe kazamuha ebyo ne byangirwe rahanga ari ukumirwe ndeketa katandikire ensero kutandika ene bahandi mu kitabo cyo kutandika nukireba Adam yasigiye yeta mazina nibyo Uganda kiri kwereka abaginyi mu yabaramuza boreka ko ngo muhire nkente yonaneshaga nenda kushatuka bagira ngo ngwente y'inyankore ngo ginte katwagikunda rempa kwigira katari nukireba gira cyo wakora kibe unique yaba n'umwanya yabo risente yabo hingire ko mutumba rwinga nahona yabo yurire by'inyanja bigumukire ndisinge by'abandi yona gira cyo wakora nkihanga urije futayaya arere input yawe nkako creator uranga yasigiwe mbigire byingu hine cyo tireho iwe Uganda oyine cyo ugisire habe hanga yakwire ko kabakwija batyo umumpundu ashiwe mpundu ranga nwastire kutakurekira impundu bashoko yerekereke tiwazitiro mayi shano kugira ngo iyo no ikongora cyo tingo butazita ko kazi impundu tiwaziro tiwazitiro so preparedness therefore okwetegura Okutayayisa abagenyi tukuru nabanza abakizi ashazi najya ngabagenyi bija bayakirwa akwa in principle kwakira abagenyi uko iyo mwe ka Uganda yani yakira nkaza Burundi Rwanda kari abone barano anto bakira guko barano ngataru cyangwa iki two benefiting nga Burundi tikiro in fact Burundi wano ugikompare gerageza na Uganda ni inka dona undi yara nka Burundi ajo Uganda nari ko mu Uganda kuza America mukireba ntabinonga so niwe ekinkutenga ngundebe no kugira government eyinomwete ubwo yamba abantu bayo ukutonda kw'ibintu ibirumwa magizi dero uriyo wija akikaha na wakaribiki konka abantu nibakaha there is nothing new soda bagaka banywe yabo
kandi ubu bagisiga kuri ihancho ko kakora tibo ko bahada shana miza gahancho urwenzori ukana bwo nuranga mizi kare uwagakoze aragerezeho ngatize everywhere. There is nothing unique. Niyenda baginga 20 bagamba tugamba bintu ebi Uganda kozere nk'ihanga ebiri unique ebyo mutano ahabyabandi nkuba bije tuboreke tureke ngo lazima tujye tutunda Uganda umahanga gahe baba bayo mu Kampala barebirore by'ibitoki nebirabo nebipfuta naki ashibihange kiri kutambuza ibitoki kubyiha Eishengyero ukutwara Kampala bibayahangute mpire motoka nekura kandi ubwo Kampala hatu rutina ari kubwenda nabagwendo mu rutoki hati nabazagarika bagwihe Kampala bagari Eishengyero mu rutoki. So uwabo chini yanga iritakwaka iritakwaka ngeli na watu ngabanye bakutayo iraranga nunguma ko yinkopori wabare muno abe yes Boaz ndebere abantu MPs no bakuba speaker no bakuba deputy ba ministers bona bari excited bibiniki kabine gwetukuza chamucherera buri chikoro okuku chamucherera abamwembagira ngo nakujyo umuntu nanabara individual benefit ni cyangwa nagobamo in terms of allowances not kugira ngo uri kigonza kwindura ihanga. What do you think? None teka ngo urukiko passé turukwindura ihanga konka byo kicirwa mu rukiko nibyo most important imekuwa mwatunga umugisha go kusharinga no hostinga no kutayayisa abagenyabo nira kwikiza na Moses kake abana bagenyi uko bije abajwire ukuba kutwaza obegireho ki uko organizingo wawe Boaz wandayira wampendi na ijo wawe nare uko kurisa ko waje impara gitwara yafa ni mata y'umuntu mubi ni mandi yo mubaje konka ebukichirwa mu Uganda tibya Uganda yonka kandi une teka ngo bamushije atiganda mukano ka mugenzi ubundi nabita barakugamba ngo nibabarabaramo nibahitaga kutaganda bitaga kugisha barebera kandi yo ninjira ngo ate gafoma speaker witu akana cyari ngo rukigorwa ba speakers mwe kadaga akabatia person wabo ururingo rwa Uganda rweroho kugira ngo bahika kutorana cyo nyuma yasanga kandi umuntu wamageze mwe no umuntu wamageze roho ningo wabera roho abantu bakwijo wabo nyinshi nakube ningambera nanguna nabe bembezi bagenzi baje no kugira ngo Uganda shime kutaho umutima twene kureba ngo yahinduka erukuzo mu muhanda ogurugo tibyo kwejara bya tuyusibanura ishemeza tibyo kugira ngo batunga mara we sponka kunkana kugira ngo akasente kihanga akaba karoho ninga bagenya abo kwasa kutwininga nabo ninga abo kwasa kushaka hamagezi ninga abo kwasa kushitama hamwe mukikerezana ngo twaza gukora iki kandi kumuraze kuchikora kikoreki mukishikirize kibase kwera n'umuntu wakazo n'umuntu washema no munyambara no munyisinjiro ubwo bembezi tubukoma Okutayayisa baje kubweza kubatayayisa kumwe muturi mwetorora kubagiye kuza kwija for example ebe warebero wabo wanyibiriyo aho warire owanyishiriyo ibyo kwenda kwega amahanga aganibiye ensinegumene yetorora kandi yetorora kutunguka kumwe tyo nzo mu Karmagezi ibya Karmagezi mu kwera ko mu Uganda kujya mu syarure ngo kujya kumwe muri for example amahanga igana na munana muri kushitama hamwe for example buri mwaka yukwaza kutayayira to yera ibyo kozereho nibiye kandi utakana bahamisho honka at least na nibyo nyuma nabyo bitereze ushangiye ngo ebite kwa affecting economy yihanga ebite kwa affecting ibyo barambuzi tinchendeza rohanga Moses haza inchendeze abaza kwa sirikuzi kafa ndango hino nabatakazirebaga rohanga hino hataraza hangira kuko kubozine utaka ko akorekezo zonka umuhanda burukuzayo bana bazakore benchende ngubasa kwiha ibindi bihingwa ngubasa kutwara amate ngubasa kutwara ibintu birukurwa mu factory imyanya yitu tugiparana ngira tuta turagiye ngo iki cyo umwanya guti twachi preservingirayo that is okay konka nyo nitekateka ngo wese ko kugira netunguka ukuturiyo tukura ukuturiyo tuzara
no mu mugobwe bembezi kandi abakwambije hata nabibembeza bubonga kureba ngo eba abantu ba planning taba planningira ndazabo taba planningira kazabo zonka ba planninga habwo kwera ku improvinga ihangere baza ndabona n'amahanga agandagariye toriri ningagariye mu kago kureba ngo finally abakuteyisa babasekarse bitekateko mbengana so bwegese ndi improvinga enkoragana y'abantu ndi improvinga democracy mbara ngwene byakwene bisa umuntu kugira ngo amagaragega go buntu yabahoje bagatenseza amahanga gabasagumiza vuga kuzo mumisho Nelson kuko abantu bareba aha priorities government ito kwikizana nayo konka objectively katubanze turebe wata minzani government yabara billions atana mukaga zo kuteza karuru ko kutwana baciye muri Rusiwana yakuberiye nkora yo kushongera demokrasiya konka kabona billions 8 something like that zo kwereza sudiru ngo ayombeke conference hall yo kutayisa muri kikorwa nama namu no mukagugwa amahanga agayize mutagwe nazo mumparana za America na Russia na China. America mukono gumwe, China na Russia mukono kundi. So in terms of priorities nogera ngo ntugoba tuta government nene yabara kugira ngo ferwe billion 8 kutaye sori chiko kandi takwaza kuteza urugwaye Rusiwana. Na nakugambire najyanti abo bona batebenkanise echo tarho umunya-Uganda ecyarafunemu na cyumwe okwiyaho abantu bake abakirumu abakitebenkanise kukiriramo so mweno tateka teke bindi ezo billion zezizoriyo no hurra yorareba urukiko korrawe oshaba accountability bishi anojangu abantu abayire sente za COVID-19 abantu bariyo no bafa abantu bibera amabati go muntu wakaramoja omuntu karamojo kureba umuntu yakaba konko umuntu akemerera kiba amabati go murambwe nojangu naza kusigezo so ezo zona bazitira mu budget bano bakuzegabera bakorekoreho barakoreho abantu batahe abantu bakoreki so abari no bakitebenganisa twantu jangu orikikoru no in fact watayonto esima mustebenkanise because omukagogo ogwa ba speakers ba Commonwealth gurumu amahanga anana mukaga konka by yesterday abantu ababire bizere babigari amahanga ashatu nashatu hina mahanga nka Australia Britain yo mwene bajogere hati nka president okuba kumuheta nka America hata kiyayo nka meyabera akabanwo uyasinda kati Britain nico cyekoze eturebere yagiye mwene abakoma abantu babuzaho ababariyaho tubakwenda kureba obugabe bw'abantu ngwiroko cowboy ugendozeyo bamanye ngo n'urwo rengo rwabo basindikira umuntu bari arefo ya commissioner something like that rikaniwe statement cyaba hakere so hato no kurebera yagereza ikintu gabo kugira ngo takoresha cyo cyibisi hati echo abantu bingi no mukesherikamo echo abantu bingi na president wenkanyo mwazo kandi bano ba speaker bamahanga gari mu Commonwealth so hatu ni Boaz ni nkoko kuboyineka yawo okay ukagera hakargawe mu ndajyango urukiko nureza kuba umukaya Boaz hata abantu bashija ngatwe no kuturiya hatusubira amatayi gitu okihayo katabana kawake myaka 5 ngo nuko karatu kikise itwe twena barya so Britain nico cyekoze nuwo mukama w'urukiko because ekutubita ekigisiraga gona nago jangu twena tukebemberwa ko Britain konka kesigere bashitama bakwata za billion babyare muri ya leta ka cowboy nkagende kabenko so atecho nka Uganda echo na cyozo matukesimsizemo nguterya abantu bamani Britain twehorize cowboy ngo ayishabe no yatwebembera bishi ege bintu byona abantu hano bagamba manya ntaba mukorosikari urunurwabiro na mushamba ekikumanyisa ngo bagiro mu nkiko abiro na mukaga before
mwene yo ngambira yo ekintu kimwe eki parliament ya Uganda eyo kugira ngo bakazabungereza bahachikopayo aho kuba twareba emukonesha tu ya government executive judiciary na legislature ntuba okurigera aha yaresereho emukonejo twareba ha principle jo barwana bajumanya the principle of separation of powers akana umujyango buri hega rigine kubana rigiye marira riri independent rigina amana mingi kugira ngo narabasa kucekinga rihegerinde konkata mwenu abayiganda kabagiroko omuza conferences of speaker ayibana bagamba nkadaga akabaho president bakopayo bagira ngo Britain parliament neyimuka esharamu ebya Uganda parliament decision zone zo ku parliament nabashara mu cyankwanzi ekibo kwihayo obore speaker obore ki nekecho echa Uganda kuba kuza kugira ngo bareta abaserikare abarya hansi ya executive because nko 2015 obutuba turyo mu struggle ya age limit nebindi abantu abatahira omwishengyero kuhenda ba member ba parliament mugongo bakaba bari iki bakaba bari abaserikare aba ku president kadaga no mweki yagambe yajyate nyo nanye tinkumanyo kubizire kandi mbire ntabesere so one nabagira nkoburo ubwenge okopa hatito abitu bakabura ubwenge na no kopa kwa barema so toriyaho turiyo mukiro omwami wikirifu esumana Boaz omunchikwe ntuzamu twinamani kuza hati nawe twatwine nkoro rwa ba speaker tukabentura mu rwa parliament mu kushongera democracy and MPs bitu binagamani a constitution yakubeneba boboro Boaz for example tukatoreza Westminster style hati niza kutandikira turega head of state Boaz ekinkwendo omanye ninga binyino mu studio nabari yahera bari mbatoreba ngamba nyenka akahisa mabi kandi korbano yenda kombeke kintu kikaza hari nterebo ombiburi baberono ko yayombekirwe abantu bakikirazana bakana bagamba rumyo rumwe konka bwo kwikirazana kwabo koro kubayeba ko hatine bagira ngo kuba kizeye ruhanga yabatambuka makandi kantu indumi zatanduka zaba differently buri abebahuruzana je iroko leta matafari ugakabura kubicenga abahurizine bakora ki bagenda bonka mbeni twaba tutakwataganye tukahuruzana je tukafuna common goal tukachimanya ngo hate shaheje itwenki hanga ningashi nkabelembezi abakubasa kuba ruhanga yikirize ningashabi abakwasa kwa batirwa abantu ngo bashitame na representation y'uwano leta yenyini erumu batgande kecho mwame yagamba batgande omukanwa ka batahi babo abukura turi abantu kandi abantu benyini nibo kutaha amateka kandi bo gahenda mbweshi twantugamba international interactions ningo kwatagana or kwatagana otano muntu yabatagambire mukigire mwikirazana ense turumeshaheji turiyo mu digital world kandi digital world yiturumu tukwasa kugitambuza tutebembereze inkwatagana hagati y'amahanga stine diplomatic relations hataho nuko basa kuyizira hari arkansi ya leta icyo jangu abamwa bebembezi barinka abamagombora. I may not go far from what he said, but ikintu kwasa kutereza mu omwami kanso nabasaka batari abamagombora babasaka batari aba RC1 kuko kinkwenda tufone twene n'abariyo mbande bishaheje nicyo natandika nimbagira ngo hamo kutoza n'abakozereke ababwibire hati nyeshaje n'abandi chief justice wikirifu ni chief justice nkacera kasheshe enguze kabi hano
omahega agakwebembera government agomwami Nelson yanagamba manya omwana kwayiba ajumusisha kanso ya meya owanshema byahiza kusisikara meya president nango wayine n'ingeri yakwemereza hari ogarukamo ibyo takora ki ibyo takumanya so hata buryecho okutoza n'abawibire kubire kwango ari conflict of interest abantu n'abaronde byabo abantu n'abaronde byabo n'ababironda bata n'abakoresa mini zone zikuba ziruho barga tkuja they are not diplomatic n'abajura kirekizwa atabanzorebe abamwe bituru kufuna n'tubafuna omunjeki nko mwame kansa byanagamba abamwe bakabaho byo muri yo kwakanisa ki government so ubwire bwashika bareba ngo kibabire n'abahakanisa tubakikora ki tabakibasa hata nko izanka habura mutayi wanje nti kuba kubata cyankwanzi kuba kuri nkukojibwa ombongo konka akatabakinika kaciriki kaciri kabisa akatenika basa kwinika wakinika ka kuzire kahendeka so atwana okinika no kwata mpora na Roma terembe kirwizo kuba kubata cyankwanzi babajabata babozi yo mitwe babozi abatereza azomwa ideology shikire so ekikugezo kubumba no kureta ni ndete kintu cya interaction nti ko kweza kwegita nabatahi bawe hari cyo kushoma hari cyo kufuna hata barakwa kwiza at for example the questions ninge buze bene buzi wa speaker hati I may say over they were cognitive over they were what but abire na yenda kumanya akumatize kwa benagaraka mwe buzu where you represented mu interview ejo ya speaker to the best of her knowledge warebire ngo agarikiremo kandi to the best of my knowledge yonkomi umusoro to the best of my knowledge Boaz to the best of my knowledge nimbaso otakugira ngo agarikire muje ninga gace mukuru akawa kwata mukago kajhandika Boaz shi kandika mukaga yinogire bangu numwenda yuninjira ngo mukaga atwe nagire bangu numwenda yuninde wa mukaga ndebero MPs nango kuchira ba Western Uganda babuza kugambara shikoro mini munda umuntu aguma nagerati de including abo wanyuka shari babiri bona baburuzi babuzo uko wabuheje ubu nuru umuntu nagamba uri bitakwisha uri mwino reba icyakushobora kitari direct mwino they didn't sound convincing hari chikora I don't know why but kanzo enchiko nkezi zarazi irindagano indagano haronke indagano yebyukuriya ya Maputo indagano yebyamagara kwa sente ya Abuja declaration kungendaganezo umuntu mucyeto kuzi domesticating tweza tuzitera hobriyo munitwaho mu Uganda zibenzi kora kunga tuzita mu nkora now mechanism nebering kayo mu nkiko nkezi ngwe bitura resolutions eje yibashoma nka final communique ngwete ngo mukora mechanism nera hi iwe at least nkaloya urukumanya ibintu ibi ateju ni international law and policy ebikorwa aharengo international bayirato martelato umahanga abiri no kurengaho kumukuba mu bukoriro ko byine process yo ya adoption domestication numbasa ko beto mu parliament for ratification parliament kwe kubyakira yagira iteki twakikirize kimwa tensize kuriya niba ya ratify hata cha ratifying kimanyisa ngo minister ori in charge wenshongeze ziri kwatwa kubibi yabyo kurya kimanyisa ngo tuzuwa wagorkarya ibyo byamagara kimanyisa ngo tuzuwa minister of health kimanyisa ngo hata minister abenuwe yakwatwaho ukureba ngo yashoboze nkora kandi yagishoborera ba staff beyi abo ministry yona igiye nkora ukweri kuza kugirota ukweri kuza gutambara so ebintu ngo bikuruga heru bakayija omuyanga hariho ebitakora aba mu Eishengyero ebyo yari kugenda ikatiye ngo president yayigendera hagenda nka minister of foreign affairs ebikwete ngo mukono gwa president uri yakwagaruka as a meeting wa president president yateke na cyakira nokireba hati Uganda ushanga finally ere signatory communicating
decision ya Uganda igarake jiri communicating ngo secretariat agwa tariho cyandiko cyone cyo kwijakirwa heru ikikuba kitini yo secretariat ba communicating ya secretariat ngo iki cyakire nari tukigarire kugira ngo tugake kitesebweho nari Uganda giziri ngo murinde okake yayi hamwe myaka ebiri ke banze buza abantu nari yirohoze neje kubagarukamo ejo niyo procedure yo ratifying ebintu enkora erukubanerga heru now atobuzi bwo butuyine kambu bwambere nobuzi bwo bwebembeze twamura umwana wanje ngo abajungu basindikire cowboy nebabwaki barebera rurengo rukubeta hati nkubuze first of all mwendo kumuryaha nimbareba ndeba maragizira abakozi bumuka abakozi abakweta ba house helps kamba gaitembe house helps bwana tunoreba nka house garo wawe yana kuretera bazire bengo tayayire ati nibo ibanzo barimo nibo baramugitaho noza kubaga house garo yakuretera bazire ngo bakutayayire no baga embuzi yawe no gita nogura katare waje nanogura wakireba muza hibare wachenga Uganda ne singa yo oku exporting aba house garo esiyo ne jira ba house garo ba house boy wakuza kumshanga mbigo gwikandiwa tumye munye Uganda bashejamo obashanga nake ukandi wo mufuriji atunanye ndi wa Uganda tubako bashanga handi umunyu ntabarumu factories tabarumu abanya Uganda heru basigira toilets n'imfuriji so ato mjungu yera atemenye njungu Uganda ko basirikira aba house abacyororije king Nuti ko kusirika cowboy nurwo rengo bagayigira Uganda bagipema bayara mwataba nobo babashagize imbabazi zishagiri ecya kabiri noreba twasemya akashata na mnana twine president wo mu Rwanda kanta kurha akwana twakwato mzindaro ajya turyo nturwane nta uyibuza umshije myaka 9 boyo Rwanda urendere biyaye na icyo tingwenda kukizaho muno konkat ko kubiro president wo mu Rwanda okara noronda ba vice presidents bar technocrats okara onzere ministers bar technocrats na ministers of state abino bukugu omirimo ibarmo atwero wabuza vice president wito bukugu bweye wazi wachetegereza hati nayamba kinyineka uyiro kugenda aharfu akamushomere cyane ko kebe nakaye nakora akeza akakinga katabo hati kina yambaki mu state craft na state policy yes na yambaki twino mugugu muhango tokorire nkihanga tokorira abantu bije batine mugasho nbeheta bembezibe kuko twine mugasho they are useless president Museveni atokoreza abantu yanga yaryo amabega yanga henda twine mugasho barira bushako politere otanchira vice president ozar speaker bino mugasho makagabo konkarengo rwiyaga bino mugasho hato zo ministers wagena no bahura bangira hato mutorana ministers ona ni msiko mnamdana bona ministers of state and what aba mwinimba bingira ho ntwiga omba tukinana tokuye mu 18 bahurire 18 ni manya tubakorenga ukara aharigiro kanagiriza ho kubabara abantu abashimiye kuba bari abwishimiye ko nimpigu zangu tongongore minister nyuka barabati 18 basigara nibanteganisa buteganisa wakireba so atwo inihanga ryukurira umugugu omuntu minister manyofuwa minister of what iba kushobora tukushobora iwe bonga wababuza tukushobora wajya ngo bababurize byajyaki byabari they are not therefore none abuza are we prepared president Museveni kwa rara kutereza ihanga mwingi tuzwango mbandi umurembo gwa nogambo gwa .com global kugenda nabandi areba gana mahango gafutwaza nucenga kwakuza kurenda minister of works barondi engineer ko mshiya takumane kigambo gradient minister of works
Minister of haruta between Minister of Justice aka atakumanyara even what is law. Professor Kamuntu arabanda bakubana totoroko na hati let me tell you Professor Kamuntu akabarisa kabene ndetano bane kutware bende ya NRM so nyowe atarongo bani njoga atarongo bani jaji konke kinte ekinku bani intenga nibani nyenda ngo president yana twereza urukarara rwa ministers bar reflecting ebigendererwa kandi bya buryo harike kuzo madini derekirego madini mayakazo munganda kuriya derekeza tatu istananye yo hari yakaretoria ndabona ebyo nibirugi konkate bukombe kihanga nibireto businye ubwakanya bwanyu but long term development hati when ngendo kwa list ya ministers urenda ministries izabari kwebendera abinje noza kushanga na anganzi minister of what ogogo minister of finance economics yashombeneza nkaga nenga ki tuzakikora complete therefore let us have preparedness government iturabe twine era kwaraze nyine ka kwaragarike yarabamo akwanyo namurebera ndakwemerera kwaragarike yarabamo amrundo athereze ministers avanzemu professionals twine ka 70% professionals nibasigara yarbureta abanyabuzarebe nabandi abateke unkatwe professionals kandi abaheze specific tasks bas running in those ministries by guiding technical staff abahansi on policy then mpaukutuza kufuna bagenyi bashange twetegwiri babatebeze byo mu byarumba bimanyi they were not prepared babasa kudambira abagenyi batakumanya as a country to prepare wabari mnonga eki yakunzire ndungu nagira ati nagira ngo amahanga ashatu nashatugonga nguga sindikire ba speaker kandi amahanga 5-8 gakaga hamize abandi bakaragamu kandi abandi bahunama nagira ngo Moses nwagaba namushimero nagira ngo abo bizire kwa mimtwarize yabakubuzi kwamya abakubuzi kibeyumba kora oguma mweta Alphonse tugume nagira ngo reale entwiga no quality kureka yatera mnonga speaker ntamunje na honorable Tayebo nagira ngo hano mu government yaneremo tabakufayo ahamutendo gumuntu kureka mbafa bwinji bw'abantu nagira ngo abwira bwo kutwara na speaker semuju akasheme kuba naba speaker kusinga nitamunje nagira ngo ateramo kashani former leader of opposition Mathias Mpuga ngo niwe speaker kutwine quality omuri speaker ogo konkana rugomo rubajo rw'abantu tabake nagira ngo itwe ndogoba mukake nare kitariho ombeganirebe nagira ngo nsimire ntwiga hamwe na umushawara wakahaya okay umukuru meya the other day twatwine abantu bitu bakazo muri kikorwa UN General Assembly umukwa mwenda batwara abantu shanjo ejuka discussion ejo twe twargo muri yebyo twazo muri kiko rukari rwa climate yo muri Dubai ahina bwe twasinikira abantu binyine ka discussion kutwe twabase kwemessing up omunkiko eza hero turukurwa abantu bajya mu Rwanda allowances haba ututwine budget yo preparing no jangu ni mess chitu rahuri bwa nyuma y'urukiko inkiko ikuziraho are you not worried mitwarize yitu nemikorere yitu obuntu tanguta tugambara n'amazima nayo kushwijuma hati bagira ngwija abantu bashatu mukija abantu 15 nibamworeka ki bakweto mubyenyi ukatwara abana bona batwara family yona nabakozi na nyokozara bakoma family abana bona nabamuranwa na nyokozara mwena mukagenda tumeze mu turiyaha urabiro ryo mubuji turagira mu maje mu expecting abakwe 30 kuma muri yo mu 10 tabamara abariseje bazafata borobujenyi baza kushuka mamizi abantu batanditse kuri yasubana kuza kubogeze ndije level disorganization ikintu futeka tekanyowe no kugira ngo nkihanga
ebitembwe tushime kusanga kubigendera namuna n'abantu abakushwaza turere kwatera karu abakushwaza turera tancheftereryo ngihanga tancheftereryo umuntu nari Boaz ayati Boaz urasa ko mvesherwa mulungi konka overnight hajire umuyago gwatahamu oshanga ngo kibagyo mbaterera karu tikigendero wacho bwebembeze tikigendero wacho bujwekero n'ikindi era babagire ninga babaragire ngo bene batira ko kushanga wina abantu binje babi okuza kutorana mu bache barungi kigomere icyo nubagabaya nagamba yes umubinji babi no bako bagita to kuyamba barungi abinji babi kuza kuyamo bache barungi kigomere n'urutaro so hati nk'abanyabigana bambasa kutera karumu gatera eriyo majority mugatababi wakaya bajwekirwa bimutireyo ogutuyentanywa nawe ogutura tutama hamwe ogutuyinobuzare mukabana n'ubave finally you get the same quality of ministers, you get the same quality of speaker, you get the same quality of everything. And yet tukuja mu Uganda tayinde abantu bakugukira tukuja mu Uganda tayinde abantu bashomera hati tukahika harurengo urwo kugira ngo nangu ebyina makuru twabyaka makuru twatanga ko bitwara rero for example ndonda kungira ngo urebe mu mingi Moses no kimwe abantu baruga bazo mu Eishengyero byo bajurikira mu Eishengyero umugasho gwo munyishengero gwo kubanza ni kubiberagiro no kureberagiro akayashanga ngo beragiro bya yo naza ko atakubimanya aho batarabishomeri I can tell you more than 40% of the lawyers that we have are members of parliament bakatanga kushomera beragiro baza kai bazo parliament so wamteri rakata kumanya ngo naza kureberagiro uratega tiyangu agire kutunga mushara echa kabiri abembezi bitu umutima gwihangari yabo bineguwe hati twagira ngo twinaka chipaka muri kamizi ninga chupa tubi umuwata simo abantu makumya abantu gaburro uno shukaka akafundikizo mbeshiro bija kwiro no tshembeza twakoza kwiro because watanga kwa shembeza akafundikizo abuko byo nyine tuburu kubamara mwene teka ngo monye kugira ngo twejwe kibusha bimwe bintu tanje kubereba ngo kubiri objectively tujye munanga no twakucendeza habe abajwekirwa umukibo kita kutwiha mukugaburira abana hakagira kandi akaza turi twatanga kugendera gukora ko kuba ina abajwekirwa for example wabo ina abajwekirwa bake ningo ine cabinet size yinche ukabona se dizo kutwara umwirwaro kuragurira uriyo utarukwebasa ihangana barije ngana bari ruko satani barije so planning yo kweyendeza planning yo kuteka ngo hatari parliament na ndabandi ebintu tuba kumataringa egwi and nyira kwikiza na Moses again toro kubasa kuteka ecyo takateka kikabone ecyo tarashomere Boaz ecyo tarashomere Moses hata bacu kugira ngo uze kushomesa nyutindi mushomesa abana bona nabo ogwanye kashoma mateka no kuba interpretinga no kuba kugahoza nundi jaka shoma gundo murumo nata ho mugwawe ihangana njuma for example ko takavuga gamotoka hata na kwase chumuzo nshoro vuge otai nyicha kandi kuzika so priorities zitu nziye ebibyora ntibumanyango nibirungi because elsewhere nibabe birungi kubiro kwija witu akaronja ko turkwenda kubyiha muno kai none teka ngo akaronja tubene ko twafokasingaho ebi bindi byone kubaho ubundi bibaho abo kwendeza ko abantu baterana nkokora ubwo bina kwakarasa because na inanga bene wayazo mu misho kuko bari no kuzo mu misho raza kubikara tugezeho munonga kureba ngo ebi turi gukora nkihanga andi hangano ihangana bebembezi bari y'abahiguru kuko ihangana nyene hibiri tubasa kushara kugira ngo tukore ngo twaganira ikiganiro cyitwa tukagumizamo ngakujya ku ngabo wazi egesa totaka ko jwara wabona ncheza besa tunokora ki nogireka kanori bare nakwera nko muntu okushikira twagumiza mutahemba mu rugo kugira ngo twatanise tukora direction y'ihangano yondo torabo tukashira mu kugira ngo tufeye munonga
namnonga aba tukutera karu tutero mu dok na manyi habe cyo kumanyi tutero mu dok manyangu kwa zayi kwa minister araba minister wo kitongore cyenya mwishwa aho kwenye mwishwa nazimanya kwa kazi shop ubwo kagira police yataho yabaki itwa barohati nanguna nabanyese tugenderere gukora ibintu birungi ahubwo mukore ibintu birungi ebyo hari ubingi bitukugobamo thank you okuwoze ukana ko mwita tishikuyamba marakache mpaje kintu cyo kushaza satane thank you webare mayor aberka harani mayor wa Shema municipality kandi mu studios nyine abandi bagambi nyine wiki ifumu y'ijukuru nyine Nelson Asimwe nyine lawyer Moses Nwagaba program yeje na Radio 5 cyenda na mwenda katonyeza mushanju fama kurugarishiro mutaho ni nyabushozi cyuruhura kandi DJ Kanyamana wakuta program yeje radio DJ Kanyamana twebaza kwa myango program yeje ni kabando ntureberwa ekaya kuri Saint Hotel hotel je bakweta ekaya kuri Saint Hotel neshangwa kamukuzi umurembo rwambara ashungi na Divine Mercy Hospital arugutoro rwarwe bwo nano tora bushenyi bakwiniro ohereza burungi obumwe buraro gardens aho kora imikoro ya buricika bene conference hall bene barere mu byo kunywa abumurembo gwa hati bene coffee bene cocktail bene mocktail bene nojitos bene milkshake bene restaurant y'umurembe aho bakwinire chance cya mushana cya kiro kandi nawo ho kugerayo restaurant yawe te kucinga ekaya kuri Saint Hotel nkomulingo gumo gushemeza aba customer bitu buri Sunday tukuretera live band ku gashaha 12 zo mwabazyo mpaka 5 z'ikiro okwenda kumanya rukishiraho ebya ekaya kuri Saint Hotel batungira namba zisumu ya 0 mushanju ina emwe ina 2 mwenda mushanju mukaga na 0 mushanju mukaga munana ina 3 ina 28 ekaya no buryo muka buzima hikayo obase kushemerwa na nyanda kutekinga feedback ko gomba bantu bitu tuje tugambe ibigambo bikwenda kufundisha program Simon kuruga kashonye nagira ngo Nelson yakosora imirubi kugira government ekakora enguto zifunzire abantu batanaka kugwo nga butando n'ubutandu mbenu accident yenyonyi nayo tugire ngo nere to ruguto kuba rufunzire atanise ibigambo ebyembaga nebyorufu ikindi tena cyitegereze konka ningira wamugarikiremo kandi njyana we yakwitegereza aha ugomba mweta mbamweto hamwe mbamweta tena okay mbamweta arinda mudasiru saba filimbi koroga rwetuma champangara konkari harika koba nawe ntakuturebera nagira ngo ngambera honorable meya ngo abanyuganda ni najyango abanyuganda mbatira jya karuru icyo kureberaho kazo ngo abanyuganda mbatira jya karuru kunga ngo kizubuhina ndayikuruga mwene nkakazo ngo bakatera karuru kabo kungo karangera bakarangira mbara mwene ngo babateze bakaruko bakubire barungi bakakora ta harore na manyisa karura ka woman MP on primary zainere mukazo woman MP bakabarangira hano ya Ruiza Achi Dr. Tango Doi poresha kuriye karenga wareba so yija karangira hano so hato mushayagera ngo boka kazo bakabaterira umuntu wabo kunka mwero bakabatakuzana basi bakakurata mpaka mbara that's a good one mwana ko tunga Steven ari kashonje niwe bari kutu watchinga reka tushobe message nkemwe na ribiri ugoma mweta nwata huje musarwe tamu najyangu nyebaraza nwagaba na wikirifu abo okutensa konka waza basipika kwija bakageraho rikiko icyo nikija cyongeraho ki abo tafaye wabembezi bitu kwenda ngo omu Uganda ningashi agana mahanga gayikohereza webare wabuza fadu kurugibanda itwe tukasero mu itaka turora MP twatugambira ibanda cyukeje aha uguma mweta bakasero mu itaka uguma mweta Denis Centariendo nagira ngo abantu mu studio bagamba amazima duriya sinyere nabo warwo hora ni we bari kutureba okay
afande Nicholas kuruga Kabamba Barracks okay wanatoreka ngo huriyo bari umusirikare ubwo bamwita Vincent Arkatevich bari East nagira ngo bono basima Minister Frank Tumwebaze irizoba yaba naba ambulance ayirwaro ya Bushozi Health Center 4 so mwenu ubatunga ambulance yuri cyangwa basipika cyo kukwatira ubwo bamwita cha tayebwa Ivan kuruga ka mwenge nkomo ngu orikikurwa basipika noruboneze byo burambuzi na nebyo ko biba sente cyayita investment najya ngumara mukize Nelson hamwe na ya mweta Prida we Moses mu Charles Sarwengu Ivan nagira ngo angu mwebari ihanga South Sudan Somalia zikatebekanise enkiiko nkezi nangu kuija kwabo no kuretera ba invest kuija tourism ne yongeraho ubuzare bw'amahanga rwiyongeraho emirimo nayo ne yongeraho akatareke ibintu nikeyongeraho kare nuko yana atensatyo kandi lastly bagoma mweta na hamya Nathan Bambeha ni wano tureba okay abandi tubareba haba kuruga William wasanga rwakafunjo William nabandi tukagamba buri yomwe konka wi real see Rogers no wasima kuruga rubura nagira ngo no basakushanga ngo no this is a different a message are different so katugarike omu studio Nelson so uruchiko rya and discussions zigenda mu misho ekino jangu kibenchetenga mu nka parliament ya Uganda kushitama either nka caucus bakagera ngo eji ni opposition ya Uganda nicyo kishone kikwenda painting ari Uganda for example submission ya Uganda ni hebo nimwazo njyangu nuhara kusibichana cha Uganda ndebere aha level ya parliament na of course na speak konka nko kuna nakugambire speakizo beri ya nabuganga naho ba speakers batahibe so ahinate nyo nkumu oko nani ndeka mu speaker naza kuba ine commissioners speaker ine some ministers ine candidate of opposition na nabandi konka uyasharaho kugenda niba kumwanjura nka former boyfriend so hato noreba ngo ekishani cha Uganda ashate nakorako kwa former boyfriend hata yeah this is my former boyfriend now my husband the father of my twins ejone ya very introduction byaganira na ba speaker bandi ati we aho oyebuza rwaryo kikorwe kika yababirye byihanga aho bukubuzabuza hatoreba ngo amaze magaringu omunya Uganda natekwa kurigera maho nkayite njoka so nakujyande ebinte byona urukiko rwaryo fomo nari babarinka ka chai izizo kwita sidelines byabitari cyayi wishemwe baba bashitame jyahameza anataniba nana yarakabanda so speaker wa parliament speaker wanje wa Uganda yajatogwa car boyfriend atoza ten husband azirimo n'abarongo konka abona kutanka kusubmiting abarongo bamagogo na mongi hatinyowe omuhi wo mushoro omukikuru wito warwakaya abakaza abinshangire harifaro byamya hansi batine na katanda batine na mufarasi babyamya habukeka hatecho cyo cyabane kibayambake so niyenda ntane nabo kugira ngo manya ngo nicongera habwo abyo barambuzi yiwengera nka moyeso kuyayagambere because twakuba ekigenderwa cyitwa kuryo koreke ebya tourism twantuza kureba nk'abakazi b'abaganda baruhono bazana amaganda tureba nk'abakiga baruhono n'abatera ikitaguro then oshanga ngo obundi kuriya omuntu yagira kabita aba batagurira batino barga ngo bargo mu cyeka cya Uganda cyo bakwita kabare omuntu ayiza koraki omuntu ayiza kureba abantu kabare kogere ngo
twantoreba ngo nicongera ahari investment twantuza kureba abantu abanya-Uganda hataho omisho ga munyonyohona ahantu hakuba hijure hemedara wakireba ari hemedara y'ibyibo ari hemedara y'enkofira ari hemedara y'ekanju ureba ngo umuntu nawe akiza kuriya agira akasenta kiyakora agira akasenta kiyasiga kugira ngo buzimazima iki cyaba kiri ekigenderwa cyo kuyamba Uganda because omukagogo ogwaba speakers na presiding officers specifically go nugureba munonga ahankora ya parliament konka wano rema ngo twakine parliament eyo kushanga abakazi babere b'imicwembe batonganizo baryona torgahanguto zifire torgaharugutorwa artino rwa katongo rwa cwekere oshanga ngo torgi session ya parliament yone shaisha bazamara barya abakazi babere b'imicwembe twakine parliament Ushanga ngo Eishengyero ushanga nabasharugaro ngo namashaza abujya ngo ubone benda barije wacereba ngo ejo nayo no parliament then nabo ngo bayita abantu ngo bije barebe mushatiriza kubegesa okutaho wabo nabo bakabagana samu bwa RC bwo wabo bakagahindura amashaza so twakine parliament aho kushanga ngo almost so East Africa nito to kukiza bamemaza parliament batwine bitano nabangaye bamembaza bitano na aho kushanga ngo bari memba kake nangwa no twakombarira miliyoni 30 buri kwezi so nikimanyisa ngo miliyoni 30 buri kwezi wabazamu emyaka 5 eyiba kuba mu mazoro mu Eishengyero kogera ngo nke sente zo tujyango miliyoni 30 buri kwezi embuye kugira ngo bakore kazo south na kazo north nke binkurira bari abantu abo kwendeza abo kwenda kurya bari yo bagamba bagire ngo sente zo miliyoni 30 buri kwezi ezo bakwire Nelson ka LP zumeze zo mwishaza ryakazo atejo niyo inakubera inyana weza hato bese abantu bari yo bazakora kogera ngo notoreba parliament ebembirwe speaker na ba MPs parliament yo kwemera ngo kureba parliament ya South Africa wawaburiza ikibuzo wagira ngo mwene ubuzimazuma kanyenda nkibabuza hamwe nimwe abaye narema parliament yanyu ermu ba members ba parliament abaye narema bukurenga umurebena President Museveni akaba nayende kintu bemera bagira ngo apana icyo kikaba so twantoreba parliament eyashwirwe executive then nayo echeta abantu hato kareba turukunu ntushemerere then ntuba turi mu cyo gukora ki ntuba turi mu cyo ko ecyamuhero niyenda twe n'abarya na munonga imwe abahagire cye kibina ecuramirize emyaka 38 niyenda bwanyuma ya orikiyuko so diro bahirese munyonyo bakajyombe ko ngwire bwacogamo na hateka hawaga bagaritse bamwongera sen niyenda she yakorataho aba banta babariyo leta hintunguka leta ho karicha biza batwereze mbarira yabo babatakitelinkanise kurya no kwizama bondo gabo niko banta baburije tukaguma mwe n'abanya-Uganda kapende mbagambire babene bagamba utwese bibi hatwese bikumi ahubwo kuba nakabene karete kari kiga ubare muno Babarumwana Boaz kwindera programu niza kutandika kibuze cy'watubuza ngo parliament abantu maganana President Museveni yine cyakwena cyaraka kurabamo niza kutoroka cye omuranansana I think ndando ronga mu correcting municipality ejo bakandi barondeka executive haza abantu bakabari bingi munonga bakabari bingi bemba singe wingi konka it was of the surprise ko batira karuru abayinare mu bo barabiremo abantu pa boncho bataratire mutahi wabo nico nanagamire conflict of interest so ubwo mwani Nelson nikimanyisha hedge engere hedge batwata bakajiri ko omukakopo karmo bwoki ukatanda kukahuta kanyunyo kanyunyo noza ko babire bwabo nogamba ntwarebire omwana ayakwasire ko ni akabata hamatu mwashoza yabatera wona wakoraki iyo abenshi batarere miramu stari ngicugwire kateke ginaza kutugambira eco nacinde nipendera program ni panya abanya-Uganda aba bakubasambatoreye babanyeheru namunda yihanga ni stama habigambo byanje binagamba nti
hati ihanga ry'abartikirize ngo hagiraho exposure hati mwito yunandeseho baharoya boro bajimanya n'urovuro kugira ngo urovuro tekuza kubaho haba hatarigireyo okuganira hati keshaheje nikibancho nese hata right now ebigambo bya Anita Moyi the honorable right speaker wa parliament ko byagambire ko bitarigire mugi hata na vetting ya ministers n'aba speaker inseriyo rero ubwakare atakabiro media y'ituru kikaba kiba kigumire kumanya kugenda mwisho abantu bakanona rwo kikomba rumanya abo wanyu mungari abo wanyu kazo urukiko nbarumanya cyo bakurumanya nece radio ko kucera kasheshe mu bisomo mahuri kumukera kasheshe mu bisomo ngai mu za TV musomo mahuri eshaje abine TV bahurire radio 5 atile TV ahakozereke abikoze abhurire konko byabhurata nawe George Besanga member wa parliament ninga sikanso yo nahirake naza kubugana no barije bakakora ki bakabishobora hata nko competence heri kwizra nuna nabagambire competence ya leaders hati leaders obwire bwaza kushika harimo mobilization funds zizi kubazo mbwe no twara abata akorise platform keze nambe mini insima kamera yankogo kumushanga bane yabinji abebembeza binji tari kubasa kuza ahande haha akagire byagamba akashobora na ndo kumwito mwete wenga narinda ko ramwete ashitame wenka atabugana Prida atabugana Nelson atakabugana wikigamba by'umwanya gwa akamugambira amazima oba mugambira ko arashora heru nakutaha munugo amasumuri bagafutera tatabunje wandetera abantu kuntera so atabantu torukuza kwetora atenka kazumi toro sanjuletane ebyo mu district kandisha za rumwe torukuza ko batayera buryomo kamushoborera torukuza kuzaharufu buryomwe torukuza kuzabugenyu bwa buryomwe ejiniye media turiyo murembo gona nagambira guru rwa.com nuguza kongera kutwara kikutushomesa kandi n'abantu abo kuvetinga offices ezo bakorese media recently the IGG betkani baroyera mukijura bakashohoza cases za corruption obindi bakajanguliza rwo mu whistleblowers so mwabutagiraha mukadvising hanga basing on the capacities zimwine at 21 tujarutine tiyo concerned citizen you be concerned waza ukashobora hanga ukarwereka kigendo mimi nabasibura abantu bareke nza kwereza reke mu kusiba akanzu MP yanaza umurikiko nkoro ukwerekera kwe kabikura hi omucyarashakira abantu iki yakoraga yakashobora abantu akakinywanisa n'abantu abutosha abantu bancune kikakora sense ifitwe yayo ayat MP wa hatu no muganyiza busha icyo ubanza MP wa hata kiri member of parliament numururu product akargo umururu gazombantu gwarengire hatu gwatanka kureta bebembezi gwazara middle class mururu product satubono n'umutegasa kuza kumbuzi kuganyo umwana mugamba bwona nyine kinani imagine katugiye ngo Uganda ngo ninkeka baza abantu bayibona no basa kubashitamisa bona na president wabo na MPs na ministers na mahegabo na polisi bona batekyaho na civil servants na n'umuntu wabutosho mutezi wakaruro mutono mukuru hati wije ryo mugenyi hata babuze ngo muryariki muri ko yoko kore bagarika muki abanyigana babuze tumuryariki yo bagarika muki etubuze cyo abo kwa president na gambeke MP agambeke umpolisi atiyeke umutezi wakarura atiyeke buri umwe you see there is no national creed amahanga go nagatambwire gakatere ntambuka kagiye no mu direction ehurire nkaza Singapore bakabanza bagira inyikiriza yihanga ngo kwituye abakristayo tukushomenyikiriza kiriza rangishe buna ubushobozi bwo no muhangi w'igurness watishka hono utache mu kristayo no yegama yabo salamu rukazo mu salamu yabo teho isabo kaza ko bumufumu konkite ntumanyangu buri mu kristayo na amanyikiriza ejo niyo creed yegita abakristayo bona mwene Uganda eji waba bugana hato kababuzo tumuryaki
bagaruka mu ngwenge collectively icyo tukiriho tine kibaroho buri umwe ryake uri kubasa kwiba kantu nakiba uri kubasa now hendera muzisi so nyowe kintu ikinkwenda ngo tukuri noreba bakoze constitution bakasuming ibintu bingi nore constitution ikakorwa bunako obuhabe hareba kweta the without extenuation yaba Rwanda hazo mba Rwanda abo president Museveni akagize ubwenge yaronda abantu bashomere yabateka umusirikare umuhekera bije bazo mu government kandi bagikora abo bwirobwo konkata bari imaginingire ngo haryabaho bunaku ubarukura abandi bakatana nawe abandi bakazankahi hakakija ababanyumwe bazyo arrivists abashangire movement amahembe gente abandi bakagitembera wandege y'abanaste square bona bayeshango mbasi ecyo tubara kimaginingire hata baheza president obushoborozi which is prone to abuse bamuhereza authority which is prone to abuse nangati nka bajya hati constitution enda mukingajya tukora amendment kuza kuba speaker w'Eishengyero obeno qualifying kuba high court judge yes tubasa kuzumu Eishengyero rimba atonegeno na ariyarengo rwa high court judge tubakubuka utakakira rengo rwa high court judge cyo baroye no practicing imyaka 10 kandi urwo practice no kireba utakabire kuba judge kugira ngo wabutorukamo baza kupima bihimba ko heza wagarika guma murumo umare myaka yawe 10 okuguke ojobe judge no kireba tingabagamba ba magistrate na chief magistrate nabo binene ngo zabo kandi nazo neza man umuntu high court mwene hati high court judge ukwe kutora shuruhura ni bana yo muntu wala bamweta high court judge no kireba at least ya of course buri umuntu ashomerero kano ubuye ubwa judge konka emyaka yawe kuma mu practice ebiragiro bigambira ato muntu narwo mu karasi tabaka mucebire karamte komere speaker w'Eishengyero abwa politics hata bintu atarika kubitomera na yegera murumo abakukikisa bamwe bamukizo bukugu hata ensho bawo to baso utakobori or sergeant no commanding aba brigadier. Thank you. Now ekindi ministers ninyana na constitution ehimbike mutugire ngo president ayikizibwe kutora na ministers and ministers of state, at least one of whom in each ministry must be a professional in that ministry. Abashomere icyo yego icyo bamakora hakiri yatari minister, full cabinet minister of state konkati or in a minister of defense takbasa nokuteni sasargar como AK47 sepija wamheze mburu bwenda artera no muhinje burungi wo mwana takitari sabomu na grenade ngogo minister of defense please his excellency twikitini sa kokaro ko katunyizi ya mshawo president na kowire weza atunyizi atugamba minister of defense takugira takbasa kuteri sasargar gomu mbundu takitari sabomu na grenade kokani minister of defense reba batwa njokore nyentu igaba bavuga umwe mbazanya ati bitogo no harukura baho mbazanyanga kumhiguza boko nyine muri resistance yo kujya ngo bakazanya tashemire ko bari bunongo nimba higuza kujya ngo batantomera otherwise nyoga yandi hendera kintu cyuko mudakika umusekende 20 bene turebe uko turahendera program iyo bari bunonga Boaz ya Eishengyero yeri izoba ryari yaha maramo ba enkiiko kugira zino mugashura ndi no mugasho ziguhina okay kongana nza kuhendera no kugambira abanyayuganda na mungaro tureba ngo twashaka gukora emugasho tukigendere tujikore ta tugendere tujikore twans prepare njye urukiko prepare njye kujya mu rukiko tutenseze ko kwasa kombe kihangari yitu kongana no buntu tugira icyo twakopa ihangero base kwinuka kare ni buri muntu zamuhede chikemu anyinja kare ba chairman C1 bakutandika gane meze mukaga ga bonanza a government bahiri agito abanze kubongera gaho yerizo so nchakare mbo twakubongera gane meze mukaga so mbakugira umwaka gwona ogutabaterire karuru konko gubahirwe ba minister cabinet mubongere batwembera ko ba tarosenze kuteza karuru n'utandike ni ekintu kitwarota mudakikemo of course government yona erukwenda kweremeza umbwebembezi
netekwa kora buri kintu cyona ecyo kugira emesezo ahabwo kuba hati twabana tubongera emyezo mukaga nikibane cyumanyisa ngo 2024 omukwa mukaga omukwa don't be surprised na nemyezo mukaga neza kwayo tubongeze ndijengahi ahabwo kuba ababa NRM no bacumanya ngwaba abantu mukama waba rukwita abantu abagufu abo nibo bakozere iki abo nibo babambisizeho ahabwo kuba ebindi tine cyubata nkanebe twantu gambo mabyana mu mass speakers conference bo bayiteyira kashera kabo naza kwimuka ncyakara kujya tumuzeya twerizo busingi so hatabo nibo bari yo nakozesa okugira ngo bakoze so eki niza kuchenera mujanti tukugira ngo sente zubuzere because sente zukuyibwa na ne sente zubahire sudiru na ne sente zubariyo barabizemu nanka ba MPs bakora bya munanka supplementary budget ye ibahereze korabyaho miliyoni 10 eziriyona zigabwa atokangira ngo habuzere sente zo koraki zo kuteza karuru okwiyaho President Museveni na naba ba NRM bamaziro abamanyiro kunyakora Uganda bariyo nibendo ko bakweremeza ombwebendeze wikirifu cyama yuri si wano wabo mamweto ngabano innocent so watashimirirwe ncyakare bakumongera umugati abe na popona hagana mezi mugaze kibashi atoma Boaz ni impamya ekirungi twine bakanso babiri baryaha ni impamya constitution muka provision no kugira ngo hasi yo buhire kikarema kine kuba nkikorwa kiti nibaza kuzabuzira mbaza kukigamba so twagenda current right now ebitwire biri mu yihanga bashoma budget hoyire ebintu nibinshi ebigenzi bigambwaho konga sente tuzuro ngusende tuzuro I remember hakaba muri cyo kugira ngo harimo kurikubutinga abantu ni employees abakozi abasya anyway no kurepressinga so na hata kitiriyo ntugambira no basa kushanga na sente shahegeze banyene bagamba sente ziriyo moroni it is today na meya shahege ni manyango wawe URN kuriyo maraka n'abantu bagene bakorera no bakoreka munaka trading center akarukuri zantara akarukuri wani na nkeji kuri kashare akum trading center ubwo muntu na nibenda tin number batwire nkora bagita iras exactly neza ko nibarona ki kuninko okurondereza sente so me when I analyze nani ngezo kutera mukakatochi kora sente tuzero hati ndeba ngo at least sente tuzikoze kituzuro akati arwe bitebindi nigachi abantu konka hati sente eza collectingwa zigeza URA zikiya zimshoro y'abantu abantu zibakoriye kiriko basika thank you nwaga so umushiraje tutangarizemo ba minister obane minister no barongeza yu ikisanja CNTV y'ugwembizi emirundenga for example kati babasaguma mbongeza amezi mukaga mpaka tukere nkumirana mukaga bacyayongezayo baratiye honkomo okuyaho minister of local government yayure kenshunga eri justified nkukubura sente n'inshungere justified nkicyuka kiyanga cyakira mu rutaro ejo nayo n'inshungere mwigufa na ikirize bwa gukora instrument eri ku extendinga term of office yaki ya LC1 obushobozi bwatini no kubambisiya government akabato mu ndijo hatujya ngo hatumwe n'imyaka 5 kwerawe waje tunaka na butakatera hata nabatambusiya nabato mu ndijo ya president twatera ubushobozi utagizarata ubushobozi tawini konka kakaruru kakabe karkaruru mwenga hato wito hariyo cyamani MP akamara kuje kumuramusya akata muri ibiri MP karamsa cyamani LC1 yamyotori rota izina tindargan oya mukuyamga nyoko tori rota cyamana nyoko atwabo atwabo cyamani problem ye nico kunywa hati bambi many of them by the way oire cyamani
atu werre ngoro amageza ganyine wamushanga atebekeine ariko nka speech abye nyina ko funariki no sima kugati now shahizi hangu nyingi nabasinzire so MP akisha jamani ukumugara kamata karebeke nyoko yakwachiza so now nyoni ngira ngo government ikayambira abantu akwa democracy ya Uganda iri kusinga y'ubwingi realistic inaman iriya irusi one ko kuje democracy ya Uganda je nefunguka wano utemba ko kikarengo orwa RC5 etanka kuchweka mizi ukizarwa MPs wa parliament nagambira ngo abone umururu products ukizarwa president ibagana point democracy bari mitinga urukwenda kwesimba ukirangirira ncakareba kwetorora wawe bakutika imishango ngo akakora mushango kimugurete uzubanzuza umukoti ukiburyo umukoti bari mbaba nominating so abwa president is gonna point democracy abwa parliament ni umururu niyo essence ya karuru RCs wagena no shuma democracy geneka yamane serious eshunyere government igiye gambira abantu ngo ne democracy yibareba ne ya cyaro akwa cyaro abantu bimuka umwihango tukutuku betorandom umwebembizi ubundi nibahandika ubundi bamuzo mu mugongo bamwetoranda nibagira ki nibamureba karuru bakibara kandi ukuyibana kuke no kuba utkugize ki mwe nata kutube kisigayize hatiribenda kiyo which I think is not good meya abe shana ubwire kubura keni mwe tubongezeyo nojya ngo bashyira muri sone tubara happy igihe nshonge ine side zibiri bashyira man LC1 babasa kubaho happy kache ahabwa abo maybe aroftika teka ngo tubapasa kusinga karuba bakagarro icyo necyo kubanza je kumva mesa nkina bishare mesa icya kabiri bashyira man LC1 nawe by the way nubanye kundira bakusingayo waza kureba akashara kache abantu LC1 akarutunga akasimoke tumushaka kumutwara mbene tuzoza kushisha sente zihanga ngo kuteza karuru ko mutwara ko mwebembeze wo kuza ko mutwara nubwo je tumurundo busa size chairman kwa abashobire mutehundisho nyene teka ngo kintu cyo kugira ngo kintu cyora cyebembeze sente kigwire no itaga sente zo kuteza karuru RC1 nyingi muno sini tumajya ngo sini akanso justice byabaka mananda bilioni 5 bilioni 5 yes habwa institution ya kitongore kitezo bururu konka ko buru tota hoburiye akaruka LC1 mwene Boaz bakuja ngozo wanyu omobilizing jabantu hacha muteza karu ritakarenge tirikwenda kwa namuninga power ya electoral commission konka habo kwera kuja ngo cyaro kitebekana ndakaremu turi kurenga ntwatwa hereze mwene ujya mutaho mutarakwenda kandi batakweza muzese kayashigamba mwene ito mu mateka nibo tukushereka ibintu byingi kandi mukushereka ibintu byingi iteka ko kuyagamba nibasa kwikireza minister debi jut kuza mu Christmas kargo mu kiko babashya ya personal LC5 na mayors na minister local government na accord mu imperial royal minister atujya ngo sitete zuriho atunambwe igaratina na komera aho yo tugakanturebe cyarabe no muri ekibiro ko kanye young priorities zitu kihanga beginning with a local council one leadership twagira ngo disjointing ngo bamwe batarikira hagati itamenya neza ko manya hati government yasimyaka ebernemyezinga tuza kuzaba abernena aberneta tuza mukaruru abernamukaga nakaruru wajya bawo mu bataho hagati abantu ejo bateho amahero ninga hakutandaka government nene sigasigana nyine teka ngo kuchamonizinga hati kugira ngo turaze kutera karuru tukatere kona kaho abantu babahiza bona bahize hamwe kira ko vuga confusion age nana bakutuplanninga batuplanninge kugira ngo akaruru nikatana cha president mpaka chairman LC1 tukaheza mu rugumwe tundi majya ngo ico cha basoted otherwise mbiza kuguma thank you eje decision the leadership te tuyamba turere ngo ihanga yatambara nke story kandi planning umubwire bu okay tokwebaza meya wa Shema municipality mwami Abel Kahara
ntwena kwebaza ba ekaya kuri Saint Hotel aba ekaya baturebera haza batureberire urwa katano batamu icyo kurya batamu icyo kunywa kandi bakatushaba no kuze yuko batahera kandi uza kwija kora tike yo utugamberere management ngundusima haza muze mu bahagira abantu mwena hariyo gardens hariyo accommodation hariyo live band hariyo kiyungu kirungi ibyo kurya byo murembe byo kunywa byo murembe byona biriyo ekaya hotel mbene batera rasi mu ya 0 mushanju ina emwe ina ibiro mwenda mushanju mukaga na 0 mushanju mukaga munana ina ishatu ina ibiro munana ekaya no ryo muka tubona kwebaza umwami twesigiye wiki fumu jukuru wabare kutayera wabare Nelson asimwe kutayera wabare no wagaba Moses kutayera no wote ine mani ari umushija no warshema mu itakabo icyo n'umushubuzi nakundira kimwe mununga akajya mu program akagita ahasheduye no bako bari nkahi umurimo ye ataka balance je business ze ayirukanga shayishatu aba yashyira TV mwene kabo yekenda mukiza unazihereza umwe Moses no wagaba so tini cyo kumbanja nawe ntwenda kwebaza technical team yitu twenda kwebaza kanyama kuta program ya radio because naba radio mbajura extensively twenda kwebaza bakashaba wateriraho TVG kugira ngo tume tuganire sagaraka tongera nshongezo rwakatanira urukwija nabandi Boaz wa Mongolia ubanganise ibindi byona kunkamu kama inamani ebiti biteekateko bya TVG kureka ne by'abantu buntu